I'm daring anybody. Some so wild dream say, Sunyan, also not Sunyan audience, room, na me trouble. Yeah! Yes! More chance me BBC answer. It's more China. The Bikuna more chance at Bessino. A Bessie. Sunyan traditional council. Yeah. Asemwe edika editie edise waso MTV ne wani hu bie etututu ebi akoso ewo Sunyane ere ahensam nti na sa tututu akoso awuzafo ede na ekofa baaye na ede nti na sa tututu ekoso bidimu tie mu na ebro ewo panisem dwumade so poku 1 TV so se ne no first time am sure a obodi ase obe subscribe be like be comment na wa share kai na sha so se munambia no kwamwana wo mu ni adwuma yi a so say aye week akofom oye bibia no abre enche na aye bia to wa ka cho unya house of comfort herbal and therapy clinic avocado powder na omodi abani bi so ya bi no na anu bia bibia be koye e dia ma na oni padua na teenage na brane na mi adum na se bibia to yi ago sampa say bia nkanfo ma on mankanfo adufo kra fama ya bio sa ya duane etu ya bia esiesie unambia na unambia ni dan na so pinin amount be boy duma yi pa tinunu bi na ohunto abrochefo ne Ghana for numbers na good screen so no e bia person so bia ani ba bia wo bia so e de enu be ma no ana se de duane ne be ma no me de me fe na duane pa ko say wudi bia no wa me na say ni pe duane kama pa ti fe na wa utu akoton ene so a o ton no ankran so fa wo de e fam do abujan se komo no ase na ente ana yete se Sunyane manhima esi eye omanhine foforo a ni din e de fentemfrem omini suno doctor Nana Bosoma aso nkrawi autoso miensa edin na wo sei ne na din a ono ebefa asa akunya no odi esuaye na abusia na esuaye no abusia o kan asembi wo honom pese yiti kakra Ezo me na nanu nyina mo ba ha no pei ebebo ama adwubadie course mi de mu nyina ma ezo na omo ama ntimi ama nyina no soso no me da omo ase chi eni abosum ni nyina soso me de omo nyina ase so omo obo ama adwedie course tinya ama nyina ne se mo meta machi na meta na na himachi na meta himfu enyina achi sanete enyina ebetimi aka abom ametinya man akoso sanete menko amiti mu omban sanete bu adwin bia de bebo a fabra sanete enyina ye fa ye adwin mom ne masunya man koso ezo eniema bebre wo ha me ba mehu se sunya man ye behia sanete ye kwan ne nye sanete kwan ne de ha adwin pa ntino aban kwa so ntimi nye osi nyina ye kampo mu ne ni aban no ye boa masunya man no ye kwa nyina ye kama so ni community center bia sanete ye here community center multi-purpose center sanete ye bob edwa bia ye nyina ye betimi akoho ye ne so aya de ye here me pa sanete de toso miensa ye market no minim se nana hema ni mwaka ba ye here market se kumasi de no sanete ha me se wutwam an ensuo kra to aye ma me no sanete no beko sanete omo ton ne ma na ensuo to he no beko sanete entimi srem se munya mo ta ye chi se ye betimi esi market kasi amaye na nanom ene ye manum sada chi bia no omo so betimi aka se yen ye mre no so no entimi ye bibia omo so bet kaye tewa enti ma kakra we no na meka se eti nana esori ensem akan roteti no se nana ko owani so di mu pa but mami emusa me ho se mere na videos na be bro na me mpre me ho ko mrika gidigidi dadi ya de to fombo ko ne yesu ade na ebusa ya ho ensem no se ebisa etimisi sa ana se de ekoso no de oyeni ne beba oni se Sunyane so wo man hine dada ya sebu Sunyane wo man hine dada o enye se bi a fe mo be ya man hine didi ade oji amansan bu ahin koko ona Sunyane man hine
on the decay at say was shy actually traditional council no according to traditional council no was shy the actual one also akasa ebujafo ensewo no emu papa the decay was say or there was so there ma say on the isunya mine say ompim na bontin no betene kakanka. Now I'm daring anybody. Some so wild being say sunyan also na sunyan ya odi anisi krom na me hwewo. Yeah! E to so be mo se sunyan man ma. Na ma de amamre ni matutù fom ade aye tomago. Na tomago na nkasa na so osin wo kokuo mu no. Osan so ba be sin wo abontin wa kata. Abusafo o say amamre no de odi tutu fom kura wa sen. When you say poto Ade ba ko a ha me pa eye ya manne ne ya mamra sunyan hima edi twitwiri fom efri say eye wa na ko court obi ansrew ntim mramu no sa wa ko court a hwemi asem ni nwie ade osusu be difo ana waje amansan bua ne kokko ese yen kan kire obi bia a ono fre no ho omanhene e wo sunya ne se onye be man nchen wo no oje amansan bua ne kokko da usunya ko sane se ha na ekoso training side se o se ampa wo sini bupa no kasa DTV kan mo bia so ati ase se obia nye be manchen oje amansan bo ahen kokko tiao me kan bio obia ni ho a oye be manchen oje amansan bo ahen kokko na enso medine me honam se meje amansan medonipa inti memma basabasa ebiensi abujafo you move straight na your traditional council no asoye you ya be din komo bebebe and then you be di nsem ni e fa hin na wi ahin inti me pro ka se kofi na asem you kan tentament dey empro so your traditional council so the press conference after central for say the ekoso ni watimi wakame amahin ni mienu abasu nyina no omo sunya traditional council omo no amahin ma enya adwen enti ni senti amahin ma akunya no omachi asensen omotu na sen ukwa so dem esese obi bo adwaman na onfa mra kwan so na se oba no na bo adwaman no enya amamre nya amane kwan so yetwene sen se wotena asoda na wotena chiri ye bibia na ibi na for ye kra mini asofa yi omoje ya yenye enti ya na for ye mpo na ka beze ya ba metie ni submission ana se ya bra be tra beze amen baby traditional council no na ko mu hini na akoti hini jase kontre adwanti mu nyina omo se ohima de o ye ne de ye betwa sense yenti traditional council no so komo Yes. Obia Shaya on Sanchia or Hima or Sanchia Kingmakers. Yes. Yay. Crotre Akom Begum Chapo Adonti. Yeah, Jassy or your Kingmaker. Yes. According to Sunan, your airline. Yeah, they are establishing a Niema or Sunan traditional council. Jassy is not, I repeat, Jassy is not a Kingmaker. Yeah. Kingmakers. Yeah. On your throne, the other say, "Yeah, yeah, continue." Now, baby, you be on Jimmy. Now, can you say, "Ye, papa, me, Chafo, Nifa, ya manifie, I'm a bona man, yes, sir. Nipa, ye, me. Ya bona man, ya just no guy. Was you what you want to see? The end of 2 minutes or the year or just say, I've heard you. What do you know? She say, "Oh, one take full responsibility. You mean I'm a that's what she today." And to me, necessary I can. Can you now? Now maybe I can have more. She said, "I'm a car way." Yeah. In the light of these issues,
and her recent disrespectful behavior, Nana Akosua Asosika Breye has been suspended. Abusanfo anwachi ana eda so ya yete se etututu obi akoso e Sunyane. Obioni see is believing. See is believing. The ani ahu, the aso ate, said the Bible kan no, and edi ho adanse. Enye the aso ate nko a, ye hwe bi. Yare to fombo kwa me pese be bisa Ghana. One ma eduma mamre. One ma esua asante amamre ene aka amamre ene abakosem. Kwan be so ne fa so si ohene. Ene e question be bisa. Nemum yemra me mediem. Nemi nti asiem. Ene mi nim diem ne kakra be sua ene mi nyansa mu. Ene pedefo am no madi nkomo. Akamamre mu no yedi enade yeni agade eti se akunya to a obeka ya sampa nkomo me becheche mu bebebe kire mu efa san nkomo no ho se akamamre mu no yedi enade yeni agade se bi yenye nuanom voter for no atiase yenye nuanom voter for no ti eba akamamre mu dia yedi akamamre ade na se hwan na wo o maame ne hwan maame ne hwan una na ne hwan so onu sa part no ani yedi eyi ade se akunya ni to sei na se atena akunya the traditional council no e ka se na ima una also hwehwem na yidi se branch ade be kire yen na ye gi ni tumu a e ne kwanso a bankomo na di wa chenchen enye confirmed e kire se wa bra Fenten frame omene suno na busuma asoko nkari otoso yenu ekwa akura no Traditional council no de to na I mean say onhwe munyi de se branche ba akonya de efa ne mra e be kopie mu say oje amansa mbo an kokko e ye de hie odi akona ne bi yi na oti amanone ana afen so e ye doctor na busuma aso nkari otoso mi ese ya nei onu so afufuri onu so ya de se branche onu so ti amanone no ye doctor tina omumi emu ana so na ai ma hwe mi ba ako. But according to information I mean Mr. Kanye say na ehwe adise enu enu a say obi ani mo nyam obi anse mo odi anya confirm be alleged timi ka say confirm because nipa no komo ni media on kwa no osuro ebi oni media komo no fa no osuro ana o tire say na hima ehwe omoni mo nyam enu na otimi ni baako nya baako na otuma traditional council ni say muni baako but na nine ma kuma mu pa de nanka opede nei wa mana so yi fenta from minister doctor Nana Busuma aso nkrewi otoso mensen na nine ma kuma mu de na ono na no ope tini pa na otuma traditional council no na traditional council no so pe oje amansa bo aheko ama mutusu wo no ana mma ni bi so aya mamre ni won ma si atobo na ma ho na wantimi amode a enya ye wa wasemo a etosu biem na ma ti mpo ne senka oje amansa bo an kokko ebe so aye no akofu amano ni ba na ko so ba ne na ase no ni bi din komo bi se ne fie komo beta se na ma re din an sanse ni bi nkoso o ti ase entina ehun be nya se na ma so bo ne ma yin and so yeah, another alleged story obi ekatre me but reality dim so o hwemu a sana asamete pe
nkomo ya mini udi na say asem dance ni wa yi dance ni asem na bi de dance se uhwe nsare nyenu akoso ya e wo sunwan ya train yana e wa tire ni say nkomo ya mini udi sesi sa de betimi esi na sanso de betimi aye esan say sanka enti sanka naima ho ana traditional council ni yi oja masa bu an koko adenti na wan kan tema hu ni so enu koda osori ye no ori court bu ase wo so ye wie enti wo ye hu hwe ni ye bodifo wo se ma de ba ye nyina danse ni ento aso emu nedu enti bodifo enti na koso oti ase se uyo obi a uyo ba pani a watene fiache na odwene o manfo odwene busua ho adwene Ghana fo ho a o sen ka oti ase banai man ti ase ama nei wo yi de shibranche foforo a edin ade fentem fremo mene sunu Dr. Nana Bosoma aso nkwawi otoso miensa akunya de din a wo fae no sa se Nana Bosoma aso nkwawi otoso mi no ko akura no akunya ana sa wuchiri mu a eye this branch ya obiso ase omanhini ofai and am super traditional council ne se dey bi na ima eye no manhima ne ye no odo yenye wode tokwa na eba sunwane yenye ayi ni se sunwane dey eye busy town sunwane ye busy area eye business center esanso asunjue kro wotin komo na se sunwane ye kro ba ko a wuwe mu a enyanum esiremfo wo hobi fatifo wo hobi enkranfo wo hobi asantifo ye wo hobi eye manfra apunfo nyina wo hobi awon so ofe awon akodo wo resu nya nya se nka nokre efi eye abisim ye fa fi abisim ba efi abisim de ba no ana bia ya nkwanta kra ye fa fi dua nkwanta no mu de ko na wo se edu dua ya nkwanta eho ediko sunyani fie nyina eho fe papa na me se aka no kro o ma ye kro na makro na aya kongo eti ye na nim se kro ni de na ye mpese sabasa ye besi bere traditional council ni dinu se dabi ye na ye no se ya ntwena sensen na ya hwense mu ya ebi wi ase no wonna eba bedi ja wonna eba di omo pa no wo mu na beka niba cho komo na mini mudi no moti ase esan se science sorry a e menti me ho ase we beka se me na me ohene won se videos na me boche no oti ase oja man san bo an kokose so ye be ma pia bonti beka so na ye man yin no opia bonti an ba cho de ne besie we think of it enya me na beka chiro se bi ye nyini ye ni afi entina ma so odwene manfo ho na odwene kuro no ho a only traditional council ni na ebu kuro no se traditional council utimi mobi ni tell utimi mobi ni say na ma traditional council no beto wo mu they were there before you enti utimi na kase utu traditional council ni na ensi se o kase wo ye foforo dia another antokwa na wo de ba ebia na asase tututu ni na mu Baramiri and wa catch honorable interior minister, honorable Mutaka said the Juma gu so papa. A Juma gu so no, a tell what you mean. A tell what you mean. What in common I say? Because Sir Bom when ya uncle Sunyania, I am some talker. A training church na careful baba. Na sunye ye busy town, a business center. Kwonu mu ofe. Se santo ko yin na esi a. Kwonu na ebe sei. Na se kwonu sei a me batu. E ya ban sika na de ba be. Ana se ye omo ma se nyoma na sika na de be kwonu. E de be esi kwonu. Se mi meja pade na ho. Na so be na mu ni pa bi akodi dwa. Na ne ho akoka. Si enya titiri kwonu bi a, ayo man ni nyina dia. Ayi se wa wo ba. Se odaye ma na yawo ma no nko ahu dia wo
onye pia bontina so nyina obi asoma ne bi eti de na ma ye no o twe na ni hwe na chi no nka da bi se na na no di kro ni ja no a anka wa ma ma tu o ni se na ma re du no so no na sa nsam to ko ne wo ho odo nsam de to ko wo ho e kwa se eye amaghị na kunya ye obi ti so dada osimise bofoforo ti e bi na ko so osampa ya samodu Faruk abre bi a otose na samaja fraso o tin komo na se ti na do ma hene ona aye bunu Johnson of Chief President o tira ho ana sunyane awona muko ayo asete na ho House of Chiefs na wana wo na wutimi so yin free wo region capital is sunyane bunu region capital ni sunyane so wutimi yin free wo ti se wo tena wo ma basa ya no ye ni akoso wo sunyane dia anye House of Chiefs no ayi some people be mo sese na some better on so apere bi abom sese ma se bi nipa ewu a mo mu no baba bi di wo mo so na big question na mi busamo abusua enem komoi outra we na ya desie we na ya desekan ya kra ho isa se enim hwe kra no odefo gi amansa bo an kokko o tira kunya no so ebro abusumi nsia tira dada wani manu wa mu se na onya desie ibi se wo hu krampo na wo ka hu bi ana osuaye you were part wa bro osuaye ye no ade na sada na no osuaye wa ko di court injunction fa ma beto so Ghana no mra ni adi aju mra na di ajuma Ghana mra na di ajuma na na atra o we ni ejele won ma se obi sori pa so anu so na e ma hima no na wonya desie na mo so abon ma hima will you be happy? What do you get? I said, Ghana no, obeti nti mu ase, obeti basa. Anya galansia na ya hinsem. Anya hinsema na ya manyosem. Sa ne mai miensa. Ye ya de titiro man. Vi ya de titiro man. Ense sampa de sha se ni di hu komo ne ya kan ho asem ni ya ko hu tokwa e wo tita fidie ni so na ye tuna na do ma hene fu se e ma ne ko se ba ko ti mare ni na ye hu ndi ta fidie zu na mu de ko so the same thing about this ana Federal Regional Minister ona bu akwabo a asase na yo omuleya change of government ba e ana be regional minister also take size e wo sampansem mu e ko dina one side be enyema wo ye ana be mi akase e ko dina one side ete yesu mo be bi asa wo ko afọ be bi no omugbo ntutu I'm sorry for video in the dasano.
Anso mo bo to mo pam no. Because sa afana mo bo to they know for sure say the Bono regional minister Olabo Akwabua will defend one party. And therefore, Sunyani is a busy area, a business center. Sunyani di dwa ekopapa. Asa so kra boa etete enimdifo. Enti ye hwe ama aman ni oni. Fenta from amene so no. Doctor Bosuma aso nkrewi otoso miensa. Oje amansa therefore boan kokko. Abima kunu oda na butu. Wabara na ima na akofa hula balloons we na ade aba. Na wo yesa betu ani so. Ya uye ubetu ani so dapo. Esa se bebia odi ade na sha ase afiri no. Se ya re ya o obisanfo Sunyani by 2 weeks later yanti asempa ya shasi ti media no koto sere ene se wan pani John Dramani Mahama the interior minister kunyo na de bia ya mesra mu IGP se bia mu ya yesra mu ya ka kire mu with immediate effect ebe beta se mo de abambofo a omodo so chen ye ni ewo Sunyani be ko asrafo le hia commander in chief of the Ghana Armed Forces amapani adwuma we ye wadwuma asem ye na akofa ba de bia meka se ahensem ye na ode ba beta dia o na so na bia bisi yesre we ma mo fa me ya manyosem we enya manyosem. This has nothing got to do with political parties. It's about the government. Let the president take immediate action. Mamu fa me yam me sem meka ana party we ana ko se we sansam ye ya pebiet sansam hunu munyai kan ye pebiet esase Sunyani adese wo Sunyani no ye nuanu ne wo mu se enne e beda be sorry na se minu ya bi afiri mu a na ye Sunyani hen tokwa a me enya me de sanso na won so a wo no so enya wo de ti nuanu Sunyani fo mu a muso jagum mu a mototo apia ne ma ene asekan esere mu adwebre o ba bi asa ase afiri na mo fa to wo muti bi asa mo fa kokoto na koto decide mamo se be na de mo dre mo muti memma katika mo muti so mo memma mo to so mo ready say we na so mo memma mo no so a atudi mo a we kasa ko a na ma before che we o tira so di bofra wano fo otofo e fa sa menu ni di na do sa menu di a aduano no me do ba me na ba wie no na sabi wo bi sabi e Ujavo House of Comfort Herbal and Therapy Clinic Omada Roman ene ede video yi ede ebro na me aka to se nkwamwa no enye adwo nipadua no yi na ota yare refo udidi awo me sabi wo ye no phone no fe kakra bi asa awo de wasa wo yare a mesro nunum bi aya avocado powder nunum bi odi anso sabeka bi de bia fa yo oduane awudi onum bia bo sampa bia gina na akwam bia toto so wano aroche for ne Ghana fo na be sin na the screens mo fa na mo frɛ na be bia mo bia mo sabeka bi na mo so metimi abobbo bi na bia etimi aye fine na abuso amere usi no ka na so say penisem dum radio Pokon TV so subscribe like comment na ehye me ni ko fe free video usi me pram mo bia ba echi a me ma wa mi eni waso esi ewo ahembobo anofo minim se ade bechen eye dwoda man ni yi anadwo no olim se ahembobo anofo ade bechen graduate o mi se man ni yi efri se nipa mako 90 nipa mako aduopon sa nipa 90 ne so bia no bia kitatuo sa nipa aduopon so bia kitatuo
Sunyahema esuma omo so momra himfia. Yes, you are my small son, like Via. Na himfia de kombe den. I didn't Na di o mi say yunkunyo tuntum fia nti kombe pafa. You always have to come the papa. Omo bae omo amakwo. On my mamma, Sika fia na nka mo ba ka momrai. Fiana Mobaka. Nanso emmaa a omo wo kromu ha sabio omo ton noma ewo kwan ya no ha e de hwe omo ma. Megiri se media fo mo ba mu huye. Media for this some of them will be a boss. Omo ntimi enwura ha chi no. Omantimamura. Omo tutu atuo. Omo tutu atuo. Mfa hwese nipa 90 e tutu abom. Ezenipan adiokono atutuo. Na enso ye yesu nyanfo mai. Yesu nyanfo mai. Obia ni ho betum de ne saka obia. Yamakwaba eba KB Logistics. Tuma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se enneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door. Ebi o se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem. Ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se de fa wiem a 7 to 10 days ana afi nso se efa ensuo so a 28 days to 30 days na ababe drew pot ama ye yi every honum so e de abrɛw ye wo warehouse kɛseɛ e wo China Guangzhou a nneoma dodoɔ biara a pese wo krade ba no ye bɛgye e de ababe gu ama na afi ye de firi ho ababe drew ɔman mi hɔ e de ama wo asomdue mu a unya haw bia na asɛm da sese KB Logistics e de ama Ghana adwadifoɔ wɔna a wɔta akɔ China kɔfa nneoma ba ne sɛ e bia we ni wo first time awokɔ ana sɛ empo no ota kohono nenso ko bia wani ye ontanta KB Logistics say wo frɛ ni yi nkutahudie anasa woni yen kasa ye faw e de wakɔ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou honom amadwadifo place of convenience efie no wo nipa dodo a efa ne senti no e first come first serve basis se ofra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa airport na afi se opese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no bekɔ na China kasa no wono abeka akyerɛkyerɛ mu amount se de be ya obeti ase na wankwa ankoboka na asem de ba ku bio no say oba AB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo de bi bana bo say ye de no wo from especially with your services yes render aka ho no bo say cheap it may show bo ahye unkran say KB Logistics fa onioma fa ho na unu ho da say o pay ne adi nkomo a ye numbers anegu tele no so no obetumi afa na wo ne adi nkomo KB Logistics ne ewu hia no eno ne be ya ama One TV.